Any yano. Oh, look at yano. Papa, you fancy a young co egg. Say, Papa, video or software the best for better, for worse. Ghana for a year, I fruit man say, well, nsuo mu awie mu no nsuo no kra nya ntokra we yi na yire nama video no papa den kakra na obeka afa ho kakra ye di kan ma menti ahwefo ni restore mandate for ina any Ghana for ina any wiase me who be wrong about it say e be man na anya smart and asa wanye de who anything wrong about there's nothing wrong about it. Why? Because Bema no say nsuomo ewiemo so ada so ma kon ka vow no dada anasa afia nsom koka ewiemo nsuomo me no be ginem oba no sisi ewiemo nsuomo me no be nti adenti na nsuo to no mo ginem na wo so frechi na wo de kare be kata ba ko so nti wo so blame MC no I blame MC no because they have agreed on something. Eye MC no ne Debi oba ne bema no okay oma pot MC oma tibibi ase osi nsomo ewemo medi wachi ebi wo ha beka se na medi wachi na mesum onyankopon a me osum no na onyame beye me nyankopon o man beye me man o japade beye me japade me japade beye o japade and if in this case bibi sa aba se bibi sa aba adentina mbeka se bema no anya ade why ade he have proof beyond doubt so I say papa de me ntwa no esi bone answer na mema papa akoso akasa me pese ye nsem we ka no eye de ntu de ma ye hwe video ne mbra sisi na wo so ti ase bi nia papa ka no se obeti na se na wo de comment aba Make somebody like an MC can remove in shadow, take cover your wife to be. You just they stand there like you don't know what you go do. You just they stand there like it's like no solution. You are not providing any form of solution or security to your wife to be. There's somebody, an MC, where then take cover the girl in her tub. What kind of bombo class? Point of correction. He no take cover the woman in her tub. Yeah. He take give the woman where the woman take cover in own head. Bro, wait. No. Wait. Into man no person there. He take give the woman where the woman. But so if you say he take cover the woman, okay, like no problem. He take give the woman where the woman take cover in this thing. Yes. So from the beginning of as the marriage self, they no finish the consummate themselves. The man, the husband to be, he they delegate in responsibilities. The beginning of the marriage that you are supposed to protect your wife. Somebody they do the work for you when you they stand there unconcerned. But as I say, what try me, Papa na mpese unya prove. Enti na me say o de mayen hwe video no kakra. Enti o de Papa yen koso. So you're the best man. Yeah, there be MC. Oh, you sure say MC? Yeah, MC because there be the dress no say na best man dress. MC. MC. Yeah. Ebia MC no the sister ni be man oba no be de no. Okay. So you cannot judge from afar. You don't know the relationship between the man and the best man. Ebia na best man, ebia na bridegroom no. And e ka kire I for crew na ka kire MC ni say onyi na tare no fan cover ni dia no so as I say until you don't know what aspire e mas ade no see here na so see
ebi abema no nso friends MC no ni mprani or girl no so a how did you come about it and as omo ko na wa so ni muso na ntiboko no anase onu so aso ni muso na because ultimately say na bema no nso aso ni yire ni nsem emre omo ko e na made of four na nso e kura dem bema no de wonsom also ni no bema no aso ni nsem ne nsasensen ho saa no me chese na omo na mo no papa video ni wan hwe be sabo video ni bi wa so ni mu tio first one time order attack man no okay na ni nsem kura ne but omo nanti ba kakra no e no kai so wo yire bi wa akire there be so ni ejina nti o kai ya akire no be so ni mu omo betu a na mo apia bonti no omo nam kwan no so e no so ni mu so nti se we no ayi atade no e di amano a papa wa hu papa so e no aja ni sem because oba no so aso ni nika waja oba na ma MC no na MC sada na chi okay that just papa hwe ni ye papa won say why speechless there me speechless but MC bema no so aka na kakra aha ye nko so na me nko mama ho bema no MC e bi attention na chi no tension musadi a onye bi da de bi da na akoye bi a ya na tension because wedding year there ya na tension wo okay tension na chi no tension obi ga tension afan high tension na afan nti high tension na afan na nti ohun ni onye no because they have never office say bibia be cosmos say na wia no born but all of a sudden na say no I confused nti don't blame me much and you say we are neglecting responsibility but one koye mental fast thinker so as I say okoye mental fast thinker na because be man ko na mu yedu kakra si oba no ko betimi apeja na to nisa no moko ma asem we kwaso we sure say bra shoot I fro be man no nipa wo ho bebre betimi ayim nakedness ama na ka ne singlet e de akata oba no so ana chechemu kakra sene ankofo bo na chi na eme ya kakra maybe honey say oga bo na chi ne ya onu a onti menyi nti na obo na chi me honey inform so a wo bebre sa say I fu kro no SSC no ho I fu yere no so SSC no e na wo mo eko he say I want you to say wo mu fra so dan na epi ana fe no mu wuram to onti menyi na tare ne nkata e ma ne nka ne singlet enti no eye ayonkofo a eda one nadamfo no entem nje ono ne de obetima yi na yi na kata oba ne so eti ama ti me honfom so a wo mu sa se be ma na yi ewiase ehu no kwasem sisi a no iso dwen papa aka no adwen bo no se ko tu kra bibi wom enti no sisi a no ni kru no ebi nso a na ye kai okru no kasai se bia cha ro atale no emma me nkata ne ti okay nti no ebe ye ayonkofo a eda MC no ene aifu be man no entem they say obi enti mi mfre ba bia keke se ayefra yesiesi no na enso to o se maro me shirt se me de kata oti nti no e ayonkofo a eda wo ntem na ma sa akwanya ntimi eda ho nti no enye bone kwan so na be ma no kwasem ontimi nro no check na eyi ne ma no obra omura no ontimi nro no check nti ebia na danfo ne do no ntimi hu se bia obema na ka che na danfo ne se oh ebia yiwa yi ne ma no enkata na se bi ka no mu bobo se no edi nso ekwa oti be sai ena we ni se okay ma me ro me shirt ekwa fa ma no fa ngata nti na ma so mu ye nipa mienu be ma ne oba na eware na de na oba ne nko na ye pese be ma ne de so no so ne ho fa ye nti aka so no so be ma ti fo a enye news Natalie no e fo enye news sa o se oba no ni makeup wa ni sesie ni ti ai fo yere makeup no na ye makeup na ade nti no nso ni gu no ho a kwa ono ne de no kwa e be fa so no nti ye be ma ne de nti sa be ma betuma gya ba bia propro no apepa de tima no masisi a but oba no ukra
I fro very one hour na ni share dem sesi no na so no bebo no ama na ni make us na de be say you protect him ye bo no ho pan ti me hu ni say e bambo ene ye de man ene omo ye ni say be ma ni gina ho na o ye de o hwe he o nya na o gina ho bi nti me de me ye sure say be ma na ka kire o na danfo ni say bibi kataliti ana say amrumu ho an be ma no so wo mpekura wontimi nka say masa jai memfa nkata no so o wo betimi aka I don't make a so time o jan anim no oro shirt no o we bisa say da o de me fa kataliti o ma ka kire no say we nti no let say me hu say be ma ne pene so ansa no yes ade wow daddy enkrofo okeka say brai wa ton awale ne e wo huhum mu dada wa ton awale no spiritual ma MC no as a man of God no what do you have to say about that you know the hokakra when it comes to spirituality and yes what but it has been a different covering a cover our so it was spiritually it Berman or shirt and or suit. It's all fine said. Uncle, the mammy me suit to Nufan Cataniso. Yeah. I see. So as I say, yeah. Mammy me suit. Shirt is shame. So shirt we suit and I shirt shirt. Because a caricature shirt now, because our caricature shirt be a vest. Say no be no shirt there. And I say atare no share no a verse enye shirt ankasa there e be enu nti no one yin suit when yin suit okay one say obi wa share suit all right but atare no share no a vest sleeves on share long sleeves wo nti e bia na sa na tie enu nti no one yin suit no ankata na yere no so no say enye sanso na share long sleeves and I want you suit no so fan cover the yere no so a eno nso na chese ho no nso na olaki bibi a responsibility as a leader or a responsibility as a spiritual head oh nti sisi an atare no kra beba no yidi man yere no he kra as a Christian mark it's not white it's black Mama to talk. Mama nyo bebo wrem wo. Mama nyo be challenge you ho no kakra. Okay. And black in some areas is a good star. Black you'll be color or share or nya favor. Or nya blessing or nya breakthrough. Yeah. Obi so share white or nya problem. So what I say. So every color has a spiritual significance. Okay. But in this case, if the man agrees, say MC no emfa tare no nkata ne so dia onfa man yiri no onfa nkata ne so dia we have nothing to say about it but they ought to pray about what sad na see instantly because it can have effect in the near future. Okay. It can have an effect in the near future because in mawo ho mo kan asem say ebi kura edu bebi o say oba aye no ade atonya makese bebre o say mi ware wo kura pink kura won to ma oh yeah ebi kura wa to panta ba no say utobi ma meda enso wa to panta ma no da yeah oh we kura bet me ya asem bi a be ma ware no kura go say insio to no say wan fi want me you atade kura ma me afa nkata em obi de ne de na obi de ne de ama me na say when you responsible and say when you care romantic and one of it or the best you're romantic and one it's also you're romantic and go back and say you feel veil no and to be man no mommy some vows yeah you can can so them for better for worse to wo mo especially ohia mo yale mo ususu say why na me ni pay ayenyi bi mfiri mu ana because I say di enya kakra Zemo ya ni ye free ye ni e den no ususu say yenyi bi mfiri mu ana say ye ndi so sa amfa nko nti na wale ni ho man kwala awale ho man panifo okay man twene mu da ho ene ware nti no ade bia aware te sa hwede enye de enkosi ubeshia
Obo ho o sha ase awe nia enye de no Dempa no no na de na nim ti o ba wi abedum pempenso bi na fa foto de no obi so we free ne de no so no wi a ko sitire no enye de nti no o ye den a e ka ho u bibia ni wi ase a yesu ko sitire nti aware e ho man panifo a wo ma twene mu api tu nya wrem a na wasi ubo waham ye hamasa ne si tu wrem na problem sa obehia ni na ode mpaibo enen ko obedi sa problem so ti obi a wot ne ne obi won de aware no free wedding na say no a ekono ohia ne problems obi so on hia no sa time no obekọ nanim ansan na wie ni mo kono mo ko hia na so ni nyina mu no ye dia kokodo ne nam ye anywhere and the generation ni dia nkom omo si owuo ni mpo dia nkom be fa ne sa na ehia mu no ehia mo sika mu na nka no yen yin firi ho ye fa dia na ehia ho because some of the pastors anase nipa dodo na ka se uwari ya na ho kire eta chichiro edunti anka ho no ni etieni o se aware no ye ebusua afanu mienu ne behia namfo ene oba na chi mema chi namfo ona ote so na ade aware so nam se eye rade eni so ema nipa ndo obono fo no so e wo bre wo ho nti ni ana ekoba ni se emu achede ene de sa o ha ne ba wo ho no ma o de achede na nkasa na o de bro de wo de aye de ba se o pe o se ya me kan me hu bi pan se aware ko so na nipa mienu agina se oba we awale wontimi ndi 2 years wase no wato o makobet oh wow na nipa nso kwa no face problem bebre no gina ya nti nipa no aye bi no ko hia no say nipa se indiva ye to bet say wale wontimi do 2 years wase ampanso but omo esusu ye kwa na je say wonnim dia wo ye nti awale enye ne say ye mfa ho fe wale emfa obi fie ejapade enwale ena memfa oye me mobo enware no na emomu no mani je ho medo woso ani je ho ope ena ye ka bom tisi ye ko hia na se ye hia problem sa enam se adwene ne de ko no enye ye ni nda bibia so na emomu no ya bra bo na ye pese achinti no yetimi gina ekoye nim nti no ye ko yi woni free mo nti aho kire betimi aba obi ho ware no sika pa mi mo bi a o ye wedding na o bank manager o wale tire man pepe eyi na di asa beto na eyi na di no sika kase pa e beto no so eyi na di na ye so nta fi ni ahwehwem emu na yere nyem ye o be wo ntafo na che se ya honde da ne ma ga ne ma me na hwe so case di mo da o mu di adanse da mo bi asun ahwe be ma the way no so no nim se be mo ye adwa bank o e manager o e die se keska ofie na so BBC Emma ohia ne problem was akwan so emu onanti nti no se wanti menjina was abenti yenti minyi ahokire yale da ho free ho so oba no yale se be ma nya bre hwew sa na be ma nso yale oba nso nya bre san se mo mie no maka ntamadin si se papa oboni mu begina ma mo ho nti ye yi bibia mfiri mo ne mo ni nan hyem nti wura ma na waye wadwene se ade na wo kɔ no eni je wo esu wo oya wo sebia wo na bia so wona bra eba ma wo ka se awale ne emfa ahofen wale wo ye sure se sia de wo ye fa ye mfre wo oh me ma na ni da ho a ope bra bo no enya ahofen no de ware se me ma ni be obi sa chika ho no wo hwe na wo hwe na so be hwe obo di na chi pa no na ho se emma pe opa nti omu wale ogris for the traffic papa epe sai chika efe omo do omo eko hey daddy lokase daddy mama dey asama ba wow lokase wow so ultimi share umu ba me bi girl di na chi
na ye che o se ne yiri ni o ne tifia e be jo se nti oba fia nti efie de na eye odo ope oba obetimi ahye ne ma ama no ode aduane okita tensi di so de ba nua aduane ama no enye ye nkọ ha nkodi enye ye mfa ha enye ye nkọ chele asem ono mo ka chele but oni ode na itire fie ni na bobra ope no wow ope no pa asem pa na me ka chiro no mema o madwi mu da ho pa nti no be obetim no wapie mokodura medi wei menum wei meyesei na yiri wo fie na yiri wo fie na wa chere ya ebi kwa nda tata no wale ma beti be hie miensa na obi si fie ohwem ebe kwa no a no we ho na wase ahwe oye ye hwe rasi ni baabi okofa dia kwasi di ba no pe bi se ode aduane be si table so obenya brahma ne ma obehwe efie atoto ne o makama nti ba ma ebe wale a ahofe no enye moyira asem enye makeup sasem na mo no se onya de na opewie na wo fie no siesia eye kama ane yakono me da say daddy for better for worse mpese obamu kakra for better for worse ye bi mfirima I say ekutia yin se na ma aka no for good for bad life richer for poorer for poorer poorer I think say everywhere other there are other new versions da wo unim say sesi akra awale nbu ama ye hira so a ye du ahokyerem ohia no awale fo ntumi sesa omudu ho na se pastor ne ka se ye nkan di akyira pastor ne ka se kadimachi ohia mu ahokyerem omudu ho am se no pastor holiday ye nka I'm telling you say ombotra eboa pa omubotra me si eboa in time of season and out of season because our day no edu baby a ahoyira beba enije beba areho beba osu beba osire beba ewusi beba nti awade de saa nyama no nyina wo okay but nientia beka se nipa bebre empese omuka saa sem ohiemu sikemo instead of ohiemu no ebi mo can say for richer for better yeah say yendi ya de ye free asitrem it's good to say ompo here but I want chire de bon so anka ne ombe di ohia no be free ho no omde ohia no be hye ho na anka mo ye no ahoyira brem ahoyira brem eni se ugina ena ye di brem eso se otime gina ohia ni ho obi odio ye ka so obi di ohia yo be di yedi okay bebi obeda yedi yo be be hye no ho yedi so what I say and the when we are talking about poor and I say poverty ade bia obi e ka so be a poverty ya de kura bolo okomu nso di no ono nso ni baby da ono nso ni atade hye ono ye poor wo ni ho akire obi amma ni aid se oba be boa no that person is poor person okay and I say poverty somebody who is in poverty until I say okay well, let's change it can be changed because there are other new versions or transcripting or other these charismatic churches now or assistant ya memo say akure jama ware for na say o man kasanka ne you most Ghana had them in who be but in the America near the any other part of the world omuma ma obema no be kan vow no ba no so aka ni de eno no enye sofo no ne be kan no wa kan di nachi nti eno de wa na wo promise nipa no eno fi wa with your own words okay so with your own words recorded to follow you with your own vow yeah you vow yeah with your own promises you promise so that say na road to can no
I get you now, no. I say me no beko. Wo fie ebe ye me fie. Wo busua ebe me busua. Wo every say oh my be ye me mine. That vow no say no most people no most charismatic churches this one of the vows now Omajai Methodist Roman those vows ancient vows no is almost society we won okay nyame be me nyankopon fie be me fie okay wo busia be me busia wo man be me man so these are some of the vows to my near money be brave scary ones before poorer and poorer and poorer I know they are my year from I'm sure I'm cramming some days for me be richer measure so mama family shall be my family your land shall be my land sa vow no and say amude ashem I think that is laudable enough and yes our papa is almost the same day yeah ye wale Satam yenso a high ana oh how say you can be say you what ye be papa o kra o kan bi we can first one mama okay and I can second one be okay me say wow okay the woman say there be a worry 10 years 50 years better my renewal vow okay you renew no you renewal of vow yeah e be so mo worry for 25 years I'm renew my vow oh okay obi so every 5 years almo share the achievement achieve and they renew their vow just to revive the marriage again thank on you say obi wa ha kwa wade a okọ obi wedding ase a obefia the way or living the life by coming back a refreshing the mind man esisani amebi wa am pende no kre these are some of the things mom bray ye do soponi pa in fact and then I'll catch a Ghana for woman jan life man na say etimi si aha omo ye no wa ton wo hunhun na yire no kra e bi se MC no sabe wo twi ni dada enti adada ya no ka no aba na hu petrol na ne ye ai enti no omo ka no obetimi aye me ade a obi enyi ndi wo bibi hu no ihunu so no a obetimi aye enti won e do sankrofo no ya sankrofo no omo ndi o man kasa hu ndi ya enti no ono anim se yo no pa no ro na tade ma efo anka na bibi wo mu nti e no ye okay se enti sa onka o infa chenchen chenche no we say me woni say be ma no ebi e ho no se ne na me ka me si enim koma wo mu mienu ni di ebi enu ampie enti e ma sa asem no e bai ko si enso ni mo bia entake no na be ma MC ni so no baby won so a e fa baby e say ka ya tra o ye ma ne broso okra ne sada na chi o so ne nsa na ba ko da na chi say time no de ye ni ko de kwa na wo ho kwan na say ne papa e betima so ne nsa so ode ne ma ode ne command ko no okay enti no ye nua be ma no say e ye ni gemro so na o ye ya okododo say ka waro atale na bi wa ya ade ka jawo mo ti ka jawo no mo nko na baba so ka na o ka bi fa black si atale na oro ma no ba so de wudi o don wudi eno mebo onu ma ya ye nsusu ye mfa nko spiritual si bibia akoye spiritual ma sa mo a wo gye no de wo gye no e na wo hu ti bi me hu se we no ne ho na akire no na waboa no so wanye ndi se even bibi di akire mpo a ni gidie e wo bu se o e keke no de kata me ho obefa ne ho adi basa amasa na na dwi ko di akire e na ade tuntu atane kwa na tuntum e na ye de kata osi ma me problem na sha so ho a enti ne media me hu se Kristo na ye di na chi no yenye no mugidie na ye ma ono na ho de ne no mapa eni ne tumi ne nya kese wo ye so mo nchan se ne ebe bia ebe wura huhu me de no kwasem me na tia me na masase we soro obia wo ne didie but me no nam na ya hu tu spiritual me no me tire ho so we say tefre fa ha spiritual
ade we fa ha e sei nti no mu a wo dwe no na amanyankopon na wo ne nenam no ye keto ama nti mimi hu ni se mi gidie we red wo san so se me hye ni mu o so hye yankopon tumi ben kora ne wo so na asase so na betimi ne made asi nti made yo bia no se bibi nko ya me transe hwe se bia anamo bi na mantuni ya na ade we kwa me fa so ye na anye ye nti no mesan sesa no gidie no e ma de kor be ye ma me nti no me no me makwan bebre se me nkasa wohum samu ni ho eye adwuma na emom no gidie a wo de ta akire no eno ne ma no nti sisia ni kesi ya abaya atale wo de kata ne si ye beti makwa be wi ase na aye po ase asem ebedi ninya ni o ba twere no ebe ba ti se ohun ni se e normal se bibi di akire mpo a gidie no wo Kristo mu nti obedi nkuni nti me de me gidie nti me hun ni se be ma no e bia na nije mu so ana se na danfo no ana o hwe se ne nsuo ne ba no ni ti ne na nim be se nti no ro na ta ye na doye bi keke nti ko ye adoye no ye no ye wie but e so anam sa adwumbo na ye ni tim nti na hotel na mo san ye de so ni mo ka ho na hotel no a nti no e bia chi no na ne ba so o se na de me ye kra ma kodoto na nso no wa ye de wa ye wi nti me de me sese e chira bi nti e se ne asie se chira bi obi aboje hye no bi ko se nso so de koguma e be ya asem se de ye ken nti na no bi ba wa ya yesu ke bi obi wa mo obeti de akobwa we ye de be ko social media abetwa no ne ya be tete no pansa nti we de me de me sese ye fa ne se e ya doye no we ye thank you mom wachira kwan me wo enya beseda great kingdom power ministry wana yeshe some a brother ne siada Fridays all night it is a upaya chira kwan ya enya say chira kure ginam oh the nene number 0246 159361 ufra oya michia kanta foi na papa eda o say ata ya mi hira no ne yere papa no ya me na no so bebre ama me mi ka say rade hira no o hira ma bo afo no metiefo nyina ne mahwefo ye program akwa ye na wo mo free bisa rade ye mo ye na onto wo mo nsem o mo ye bi ato credit ni ahwe sa credit no credit na nyame onto attention tv fo ahwefo nyina ntem enya bi ntonhwe papa pacho we chira kwan me chira kwan wo Agape Park off Walker Road opposite the mosque or na Restore Mandate Global Ministry Eshe Agape haya you're always welcome. Bet my friend was 02499421130 02499421130 Restore Mandate Global Ministries. Our mandate on earth defines our crown in heaven. You may be idea share our assassin so and never check on the about the boy a draw or strike memo and only slogan. Nti radin kan bibia ho radin nya okese ya hwefo nyina omomudi achi e TikTok se nyame hyiram munko so unfollow ye munko so an share gift mu ma ye gift e wo ye TikTok platform no so na yensu TikTok for emboy abaso nyame hyiram obansu na se wo hwe wo TikTok a ya power tap the screen nyame hyiram Beda say mene asofo akudam na etan se dim ko mesrewa ya asem ni si social media yen to ye bu asekakra o ma cheche mu ya ma mekura se bia na MC no ye oba ni nua oba no ne bra etimisi anase woni be ma no so kura kasaye ansa wodi ni kotu no egu no so patwa ye yensusu nka na ye nyina ye yakotwe e na ye hwe yensusu endo so po amene eye Reverend Wonder ene me mama Victoria ene transcendent komo twetwen bebro mechia eye odi for back to back Prophet Eric Kwesi entry God's Revelation Ministry watchman ba ko woda no medi nchi akase mama asafo manyina ene Philomena wantimi ama mechia ni tudufo nyina me mo bibia happy work and happiness amu ye adwuma nhwa attention TV makra